Zašto bi učenici trebalo da upišu poljoprivredu? Trebaju da upišu fakultet koji oni žele i zašto imaju konkretno afiniteta. Poljoprivredni fakultet je svakako fakultet koji može da pruži dosta u domenu poljoprivrede i zaštite čovekove okoline, te je sigurno da je jedan od najboljih izbora s obzirom da smo vodeća institucija iz oblasti poljoprivrede, prehrambene tehnologije i agroekonomije na Balkanu, a i šire. Kako izgleda procedura polaganja prijemnog ispita? Ispit se polaže kao prijemni ispit. Imate mogućnost polaganja jednog od 5 ponuđenih predmeta: biologija, matematika, hemija, fizika ili sociologija. Svake godine Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu raspisuje konkurs i ujedno nudi mogućnost besplatne pripremne nastave. Besplatna pripremna nastava se održava u maju mesecu svakog vikenda iz predmeta koji student, potencijalni student, odnosno budući student, izabere za one koji će polagati na samom prijemnom ispitu. Ove godine istu mogućnost imaju do 18. aprila je rok za prijavu za besplatne pripremne. Koliko dugo je potrebno da se spremi prijemni ispit? Sve zavisi od srednjoškolca do srednjoškolca. U principu mi volimo sa studentima, odnosno potencijalnim studentima, srednjoškolcima, da imamo mogućnost komunikacije zato što su naši studijski programi šarenoliki. Šta to znači? To znači da vi imate recimo 3 do 4 modula, odnosno 5 pričamo o prehrambenoj tehnologiji na određenom studijskom programu. Prvi fakultet nudi mogućnost studijskog programa biljna proizvodnja fitna medicina i recimo prehrambene tehnologije sa svojim 5 modula gde se očekuje od potencijalnog studenta da ima dobro znanje hemije. A isto tako nudimo recimo i studijski program agroekonomije gde nema potrebe za tolikim znanjem hemije. Tako da sve zavisi od toga iz koje srednje škole budući student dolazi i kako su njegova predznanja. Shodno tome treba i da bira studijski program koji će polagati prijemni ispit. Na sajtu fakulteta postoje sve informacije o samom upisu i o studijskim programima. Isto tako postoji informator o studijskim programima sa listom svih predmeta na svakom studijskom programu. Moja preporuka je budućim kandidatima za prijemni ispit da pogledaju informator i da vide da li se barem 60% slučajeva to, da kažem, taj kurikulum, odnosno taj sastav studijskog programa slaže sa onim što su oni slušali u srednjoj školi. Ukoliko se poklapaju, ukoliko ima dosta predmeta koje su oni slušali tokom srednjeg obrazovanja i imaju adekvatno preznanje, samim tim će brže završiti fakultet. Koliko fakultet ljudi prima na budžet? Na prvu godinu fakultet upisuje oko 970 studenta, od toga je 600 na budžetu, ovih 370 je na samofinanciranju. Očekivana školarina ove godine mi trebala da bude do oko 90.000 dinara, mada nismo sigurni, još uvijek treba da nam potvrde. Kako izgledaju predavanja na fakultetu? Zavisi iz koje oblasti pričamo o predavanjima, znači imate klasično predavanje, imate interaktivna predavanja, imate rad u laboratoriji, imate rad na terenu, imate isto tako rad u računarskom centru i sve zavisi od studijskog programa koji se berete. Da li diploma važi izvan Srbije? Da, naravno. Diploma važi ukoliko se nostrifikuje van granica naše zemlje. Nostrifikacija se vrši u određenim telima u zemlji gde želi da se nostrifikuje. Inače, što se tiče studijskih programa, oni su akreditovani, shodno zakonu Republike Srbije koji je implementirao bolonjsku reformu i samim tim gde god da odete vi imate određen broj bodova koji će se tamo priznati i inkorporirati u sistem. I šta biste poručili budućim studentima? Srećno.